atu chu kan ni ngai tak tak mi kan thanak chan sang lai ni ngai kom thalo mo mati sia chu masabi ka top 3 kha chunga kan kai piaku chulong sri lowin atla chang mi top 8 zong kha nan di la kan nan tak kan tar pinak lai kan in som na an tak kai lewa kan judges po zong kha achunga hin chun apakhat nak laksawng pe tu dinga pu sheling kha mati sia chun first of all I am going to call a name who is the bottom 3 and then the second name that I call is the winner of 2015 Australia Chin Idol tuzana amasibi ka au mi min hi apathum na kan ti ko la chu anga tu selai ma di in ka au tha mi min hi chu tu kum Australia Chin Idol la kan nga piak tu selai kan ni ngai na mo an cha ka tha thir Australia Chin Idol la pathum nak bottom 3 kan nga piak tu chu happy lunglam nak kan lang tar nak audim ni pangpar kan piak piak lai happy cha vai khatin ko beng ri nau si panhilong ang tang chang mi pini ho thanan ro kum thong thi le kum hlenga Australia Chin Idol 2 drum roll please Jenny do tlenya laksawng pe tu dingin pu trailing kan so apan hina laksawng pe tu dingin building un chung be kan so Tisya chun Australia Chin Idol laksawng la dingin Jenny do tlenya kan song Australia Chin Idol runner up Laltan Moy laksawng la dingin kan song pakhat na kala tu ni hakan sakpiak chan se nan du mo tu zana sakmi han khana kan sakpiak lai nan du achun dir kho si ma din khan tim song an sa be lai
sang bên tiền hà cần bờ răng châu y đằng han xe lòng khát in chuan chiu si cần cờ à thấy đắng na ôm lâu đô nang in vô lấy đam teo si kri nun zia zang nghe doang si mi chung a cha ser lâu lo chua bong mal hay bia gen boy per rian te real in tuan si